Allah'a çok şükür Ramazan ayı bütün Müslümanlara mübarek olsun. Teravih tabii geldik teravih kılacağız. Allah rızası için namaz kılacağız cemaatle. Çok sevindim, iyidir. Hayırlı yolu olsun, herkese Allah kısmet etsin. Yani öyle doğrudur şükür. İstanbul'daydık, bu sene Midyat'a geldik. Daha rahat teravihimizi kırarız, namazımızı kırarız. İnşallah herkese dua ediyoruz. Hadi hayırlı akşamlar. Ramazana mahat ser kheri be. Ve inşallah dısale go mübarek bir Ramazan. İnşallah mana dahacat ki ditre havd binin. Ve havd sermedetin. جنها پیدا هر سال هر جویش هر یک زیادی تری خوشتر به و خدای متفدا موافق بکه خدای اسلام تفدا موافق بکه خدای اسلام نصرت بده اسلامه و ظالمه گو نقنجی که خدای وانا کفر بازا وانا کافو کن بکه ام هاتنا تراویحا ایوارا سری روجیه تراویحا روجا پیشیه ام هاتنا تراویحا ان شاء الله ام قوم ميجا خو بكن ام تراويحين خو بكن وباذن رزاي خدي ام باشنا مشكل حتى صونيم دفجنا بردن رمضان قالك رمضان محكى بقدر قيمتها بقيمتي ديري قالك هيا مها نافاوي مها رمضاني دروكك هيا روكب هزار مية او مها او رجاء قيمت لي وخدي تعرف كي نصيبي ما ايفارا ليلة قدري خدي بكي نصيبي ما وفي امتا اسلامي تفا أفضل صلاة ما تراويح نتكن جبوني جو كربو بهانش غرابك تشتيولو جنابو ما تقو كورونا ايش بوني جو كورونا ابو ام ندهتنا تراويح ايصال ما جو منشن اشكاما نما يعني مزارتا منينا ام مجبور ايصال قوم هرنا تراويحه ايصال ما قوم يكن ان شاء الله يا ربي تحق بحقيه ما بدينا عسكرين ما بقيت تابعي حقيه يا ربي باطل شاني ما بقي ما دوري باطري فكي ما دوري باطري فكي شعبي ما فكش غوا غفلتي حقيقتها اسلامي ما بدي في مكرن ما بقي خدمه شيء اسلام قراني